I oktober 2001 begyndte USA's bombardementer af Afghanistan som gengældelse for terroraktionen den 11. september. Samme måned indkaldte Hizb ut-Tahrir til et stormøde i Nørrebrohallen i København under parolen: En krigserklæring på en muslim i Afghanistan er en krigserklæring mod muslimer alle steder. På mødet var der ca. 1000 deltagere, og det officielle Danmark var bagefter rystet over, at et fundamentalistisk islamisk parti i Danmark kunne samle så mange muslimer på et enkelt møde. Siden har partiet holdt sig næsten helt væk fra offentlighedens søgelys. Hizb ut-Tahrir og islam er ikke i krig med USA og USA's allierede. Det forholder sig omvendt, ifølge Hizb ut-Tahrir. Det er ikke muslimerne, der har erklæret jihad eller hellig krig mod USA og USA's allierede. Så selve angrebet den 11. september, hvis jeg spørger dig, er det jihad eller er det terror? Altså, jeg vil kommentere jihad og terror. Du vil ikke sige, hvad det er. Du vil ikke sige, hvad den 11. september er. Per definition. Uden at gøre det konkret. Det er således, at drab på civile, det er forbudt i islam. Men hvorfor insisterer man at lægge helt fokus på den her begivenhed? Okay, her har man skræmt 1 gang, 2 gange, 5.000, 10.000. Hvad med dem, der har skræmt millioner? Altså, amerikanere har skræmt millioner i Afghanistan. For Hizb ut-Tahrir er et angreb på en muslim det samme som et angreb på alle muslimer. Partiet mener, at alle muslimer må gøre fælles sag mod USA og USA's allierede efter krigen i Afghanistan. Når stater udøver militære aktioner, det kalder man forsvar. Når enkelte muslimer prøver at rejse sig og forsvare eller foretage nogle militære aktioner, der hvor overfald finder sted, det kalder man terrorisme. Oktober 2001. USA's natlige militæraktioner i Afghanistan er i gang. USA er militært set Taliban-styret langt overlegent. Og Taliban-militserne er på flugt. Hizb ut-Tahrir og andre radikale islamiske grupper i England opfordrer sine medlemmer til at rejse til Afghanistan og støtte deres muslimske brødre og søstre. Some of the youngsters who went to Afghanistan to fight alongside Taliban and Al-Qaeda, they all came from the school of Hizb ut-Tahrir. The actions and transactions and the consent of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Omar Bakri Mohammed støttede Taliban-styret i Afghanistan, selvom han ikke mener, at Taliban-styret helt levede op til de fundamentalistiske islamiske idéer. Altså styret var ikke radikalt eller tilstrækkeligt fundamentalistisk. I support myself what Taliban stand for the Sharia. I do support them, but I never consider them to be Islamic State. At least we know that some of the people who went to Afghanistan, they were all followers of Mr. Omar Bakri Mohammed or followers of Abu Qatada or other fundamentalist leader here, and as well as Hizb ut-Tahrir. And because jihad or crusade is part of their belief, they have to go and fight for Islam, for the Islam, the way they believe in it. Der er ingen i England, hverken fra det muslimske samfund eller fra officiel side, der ved præcist, hvor mange engelske muslimer, der er taget afsted til Afghanistan.
I would say, majority of the youngsters who went from United Kingdom to fight in Afghanistan, they had one way or the other connection with Hizb ut-Tahrir and with Muhajir. But where are they now? Well, some are living in Pakistan, some managed to escape to Pakistan. We heard about a couple of hundreds of them, they are still in Pakistan. Some were killed, some were arrested by the American and Afghan. And at least we know 3 of them are in Guantanamo Bay, American naval base. Yeah. And this order is very, very important. And that's why Imam Shafi said that this is really the essence of Islam. That everybody's in loss. Inayat Bunglawala og hans venner er rettroende og demokratiske muslimer. De er bange for, at en af konsekvenserne af USA's krig i Afghanistan vil blive, at Hizb ut-Tahrir får flere medlemmer. Hizb ut-Tahrir tried to capitalize on the September 11th attack and the subsequent bombing of Afghanistan, because even though almost all Muslims didn't support the bombing of Afghanistan, we were powerless to stop it. Even though we are so many, we could not stop America going and bombing Afghanistan. So Hizb ut-Tahrir said, well, that is because America is anti-Muslim and the whole West is anti-Muslim. So people, they find Hizb ut-Tahrir is the only party which is articulating this. Kort tid efter terrorangrebet den 11. september 2001 blev der indført en ny antiterrorlov i England, der betyder, at de britiske myndigheder kan tilbageholde enhver person, der mistænkes for terrorvirksomhed i op til et halvt år uden retssag. They said there's 2 types of people, terrorists and potential terrorists. Who's potential terrorists? They said the political Islamic parties. And they mentioned Hizb ut-Tahrir, al-Muhajirun. This type of report in the Washington Post show you the way you see the West think about Islam. Den amerikanske flådebase på Cuba, Guantanamo. Her sidder 300 fanger interneret. Fløjet fra Afghanistan til Cuba. Fanger, der er sigtet for at være terroristiske al-Qaida-krigere. Until now, there's over 48 persons arrested in the UK. They took them and linked them to Al-Qaeda. Who can prove anything? Plus, what is Al-Qaeda? Why is it a crime to be member of Al-Qaeda, or to be member of Taliban, or member of any XYZ groups? Why is crime? The crime is when you commit crime. I met, one family. They said, our son went to Peshawar. He wanted himself to help Taliban. Before he reached there, he been captured in Peshawar, and now he's in Cuba. You see, he did not yet did anything. You cannot sell to the people that you are captured the most terrorist and the most itself dangerous people, and they are students. Fangerne på Guantanamo-flådebasen er under skarp bevogtning. En af de internerede fanger har dansk statsborgerskab. Hans identitet er stadigvæk tilbageholdt. Kender I den dansker, der sidder fængslet på Guantanamo-basen? Jeg har ikke noget, alt den her mediedebat. Igen, jeg har ikke nogen kommentar til det. Det er alt for trivielt, for at jeg skal sige noget som helst. Du kan ikke svare ja eller nej? Det er alt for trivial og billig propaganda. Jeg har ikke noget at sige. Er muslimer arresteret i natten. De personer, der kæmper for at befri de muslimske jord. I udlandet kender man dig, altså Hizb ut-Tahrir i udlandet, kender de dig? I udlandet? Jeg ved det ikke. Hvad mener du? Altså andre grupper Hizb ut-Tahrir? No. So this is Denmark.